Theng pi theng brang jong si avi pulote chethe ke doan marat mareng pendang lok munit monor kereng ja phana kisung do puke ra deratum anta chini pami bonda theng pi kang huatum setame ajo wang amat sang se pin pen theng pi kang hua bangki ing ton te pin si hangjo hanghayan pinlo lason si dolamara forest range ka parlo kohora diring angkang along ingnam a theng pi ke ro kang hu kang lum par pi ga jok theng pi theng prang kivir e ja phan der dilo bangso theng pi kang hu kilit par pi ga jok ke dam tang pai pai ni phainer ke paning re kohora soil conservation asa he madung along amit thang plantation arlo amat theng pi ke ro kang hu tum ke ro pangreng plung aphita soil conservation asai ka macho ka mara tum ke thek dun long le dara bangke mang khumi melam dinong Methang asa he madung along amat la puson theng pi ka pang hukon long lok pen ke thek dum long le dara bangke soil conservation a chokamar la pen ingnam rai ko mate forest asai khiatum methang asai ko anse ka cheklema la soang theka bangki klang dak lo la puson sahem atheng no along amat ingnam atheng pi la pen department atheng pi arong ke rok kang hu ke pabir era bangke sai ka matuma phang Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sodak ahokong kipi kabede report posi Joy Singh phangchu pen pherang ke thengno ningje la solaman ke jo parni le ngili ta theklong lo la tan chelang no dak lo ja semet bang ke ala ke helu alam pu dun ne non bang ke therak me min hai bang ke sorai bi ara no ta me ani bang ta pangrin lo la sila bang che therak me min la si ko pi ko sonne na kan dong che rap ne chi de lo se ta me alam era bang ke ni dinangi tu media hoi phana na sini ji ko to nat man dalamara manama pachini ra anbang li ong chot la apak le claim is tame anerlo ang is tame non ha bagan sa bagan ajuan tame pakra tu phak chilang no pin la si ra bang ke so dak pe ni him ben ke pin rem lo la pen la bang ke ko mat si claim la ben la ke si sai ra ni patini ni pa la News report Karbi Anglong Live